Mayap at magrasyang bengi po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngeni ing kapat ng Domingo ning Adviento, at kasyam a bengi ning simbang bengi. Kambeda po rin kaya katamong sariling panalangin at kapagnasan kaniting Santa Misa, iabetala po ring makatuking mass intentions. Para po ka rin kaya katamong sectoral, ding kaparokya tamo pong mabuktod o pregnant, public elected officials, uniform personnel, para karing organizations, Knights of Columbus, Missionary Families of Christ, Parish Youth Ministry. Kapasalamatan ng Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Celi Francisco Zeller and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Joel Gutierrez, Ferdinand and Mirna Lizing and family, Ronnie and Raquel Manalili and family, Parian Diagnostic Laboratory, Attorney Angela Pangan and family, Edgard and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family, Arcel Borja and family, Dr. Joe Arzadon and family, Engineer Dennis Makasakit, Federico and Ana Marie Dizon and family, para King Aldora Rinquebaitan, Father Renato Sabile, Avelina Bonos, Doktora Gladys Dizon Rodrigo, Harold Dizon, para King 61st Presbyteral Ordination Anniversary, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, special intention ng Deeds and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Federico Manda, Ronald and Agnes Lau and family, para King speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Feli Ortega, complete healing ng Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, para King Caladwadari, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Natividad, Father Aristotel, Giancarlo, Elena, Michelle, Maria, para King death anniversary ng Reynaldo, Araceli, Mariano, at ding sablang kaladwa King Purgatorio, para King board exam ng Nico Bondok,
Oy pa, ngining malapit ning mapupus, ing pamaglakbe miking adbiento. Sisindihan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula. At ngeni,
sa salangyan minema ning kandila ning lugod. Pagkalam mo ke kami ing tepangan, midake king lugod mo. Lugod para king biye at lelangan. Lugod para karing makasalanan at banal. Lugod para karing pakakalulu at mangalati. Amen. Lang sakit tulway mo na, huwag tutulong pulisan na. Kinlog yun ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, may pabengi kay kayo po, at may salang rin po yung pang-apat na kandila, muli sabihin, may rastana, king taluktok, ng panahon ng Adbiento, at na king kapat na Domingo na niti, kabang at tsuta na rin po keng pantawli o pang siya pamagsimbambing itamo bilang mas matingid tamong pamagsadya para king aldo ng kaibaytan ng apong ginom. At bang kanita bebe tayong matampang apag masusyan si siyantala pareng kasalanan tamo at manyad tapan taod at pakalulu king apong ginom. Ginong Jesus, kaya yung Maria, pag nasanming maging makabuklat king amano ng Diyos, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, kaya yung Maria, makasadyami lang arapan, ding panganib, ding pamagtugalaling, karing kekeng sarili king Diyos, at karing kaparaming tao, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ibat keka at kang Maria, pag nasanming mabiyasang sumuyo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy pa, lubos may payang Diyos, ing misteryo ning alanganga mo nga mano mi katawan niyang tao, kingke kaming yatu,
Inyang imbirhen Maria, te gulaling na ing kayang biye, sumuyog king tangkamo. Iyangat mo rin kaisipan mi, king masap sa pakapanaligan, king siwalang mi papasyag, king kayang ligaya. At ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap, king espiritong misasadya kaya kami, para king kayang panyatang. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king kadwa ng librong Samuel. Manok nangan niyang payapa i David, king palasyo na. Era ne abalanan po, ring sablang kasalang na, uling inginu, yang mimingat kayo. Kanito, nga ng David kang propeta Natan. Lawan mo, manuknangan kuketing palasyong megawaking sedro, kabang at suneman ing kaban ning Diyos, king metong mong tolda. Nga nang Natan, daptan nyo itang nanumang maya paisipan nyo, pablasang mamantabeya kaya kayo ing ginu. Dapot kimbenging ito, nga naning ginu kang Natan. Puntalan me ing talasuyo kong idabid, at sabyan mo kaya, king pasabi ko, ing antikanini. Aliwai ka, ing mitalakad, king templong pituknangan ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong idabid, king ako, ing ginung mayupaya, pasabi ko kaya, ing antikanini. Kinwara ka, king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala, ning balen kong Israel. Kayabe mo ko, nuka rin ka man minto, at ikit mo, ing simbut ko la, ring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragol, ing lagyo mo, kesa ka ring pikabalwan, amani muna ning yato. Dinan keng gabon ing balen kong Israel, at karin ko la papanuknangan, at alanang ligalig karela. Enala mayalipan pa, karing marawak ataw, anti mo ing merapat karela, king milabas a panahon. Iligtas da ka, karing sablang kasalang mo. Dinanda kang anak at alapagmana, king trono mo. Manatili ya ing kekang pamilya, at ing kekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Idalit ko kapilan man, ing kayapan ning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong kukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa.
nga nang sinabi, atin kasunduan agewa ko, king kanakong pinili. Pengako ko kang David, aalipan ko, king ingkeyang lahi, kakuyang papanatilyan ari, kapilan man, at ingkeyang kayaryan, eya miwakasan. Kanako sabyan na, ikay ngigpa ko at Diyos ko, ikaing talapamingwa ko, parati keng tuparan, ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi, manatiliya. Pamamasa, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Puriyan taya ing Diyos ay ating upayang munye, king sikanan a kailangan yu, bakong makapibyebye, king kaya kayong kasalpantayanan. Agpang king maya pabalita ay ipanaral mi. Ing ebanghelyo tungkol kang Heso Kristo at agpang king pangapakilala na ning katutuan amilihim king malambat a panawon amilabas. Ngeni, ing katutuan na ita, mibulalag na, king masala, king kapamilatan da, ring kaya kang kasulatan, ding propeta, at king kautusan na ning Diyos, ay alanganga. Mipabalo ka ring sablang bansa, banding sabla, maniwalala, at mamintu. Yamo kabud ing tunay kabyasnan a makibalo king sabla. Paligayan ye kapamilatan ng Yesu Kristo, ang gana king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Alipan ako ning Ginoo, marapat sa kanako, ante mo ing sinabi mo. Ang Ginoo manatiliya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang sandukas.
Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos, ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita, para king metong nga babaeng mi makapangakong kasal, king metong nga lalaking milagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Marilag yun na ning babae, dinatang niya kayong anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginuat keka, at pepan na kang emonano. Tutuyang melingas nga sa loob, Maria, uli na niti nga manong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung naning kabaldugan na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, ay kami tatakutan. Uling meging malam yalog kaya kayong Diyos. Milamnan ka at ibait meng metong anak alalaki at pamalagwan meng Jesus. Maging marangal at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning ginong Diyos, anti may David, api pumpunana. Ya ing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayaryana, ay mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako, dalaga ko. Pekibat na ning anghel, datang niya kaya kayong Espiritu Santo, ating upaya na ning Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ng Diyos, ing banal, amibait kaya ka. Lawan may Elizabeth ka mag-anak mo, sa sabendaring tao, king ene mga anak. Dapat ngayon, kanam na agyamang matuane. Uli nga lang bagi, ena, apapalyarian ng Diyos. Alipa na ako ng Gino, nga ng Maria. Marapat sa ka na ako, anti mo'y sinabi mo. At likwane ning anghel. Ing maya pabalita ning Gino. May pabengi, pasibay kaya kayo po. Pakompleto tane. Ini na po yung tauling simbambenging bukas yapin yung pigsa dyan tamo kilob darating 9 days o 9 nights. Ing Pasko. Pota naman, may simbambengi kayo. Kaya ba't bukas kosimba? O kaya kayang Pasko, absent kayo ba? Kailangan nung kinompleto yung yan. Bang talagang kompleto yung kompleto. Dapat simba ko pong Pasko bukas o kaya keng Lunes. Itang Lunes abak, yung Kapaskuan. Kita pong may destino ko king Santo Niño, kaya batatin lang pepatala na malating eskwela ka na ako. Aning aposeto. At kita pong eskwela ngayon, mangailangan niyang dita ka repair. Nyamen ko pong karpintero, kailangan niya magawa itang home economics daring estudyante. So ako po yung menyalin dutong ay tauling matipid ko po, minta ko karetang second hand, itang surplus. Ako, tinakman pong pick up, may manyali ko makanong pilan dutong yung pasalina. Pingay ko lang. Nang kaya po niyang magobra ng karpintero, kompleto nitang gamit na, magobra na mag-complain niya ka na ako, amo nga na nulare si Limon dutong pangasyas da. Kano bisang lungubit ang kapako. Kayong kasyas, ko palang makanta palitan ko karpintero pero sabi na, masanting detang dutong, masyadang masyas itang dutong. Si ICPC ko po, kaya mo na masantinging sobrang masyas. Kailangan mo naman ating kinan, karupukan, ampo pang lambot. Balaman po, karempong Hortelano, potang gagawa lang paud, itapong karetang damulag, tang kakabit na kene. Ela po man tun masyas tambing. Kawayan para mold yan da kening, kinanya kasi lagi na, yung batok kini, batok, pero keng kapampangan batok. Tundon niya yun, tundon. Kahit talabalo, inin tundon. Bang kabit na yung tundon na nindamulag. Kasi nung itang masyas, era na yung awil ma. Niya yung kailangan da malambot. Mahina.
anya itapong sisibol alabong yang gawan da kantita. Ne, uling malambot siya pa, ayul madeng masadese ketang burirang korte at makalapat mismo ketang tundun naning damulag. Anya makanyan pala. Yapotang kay masanting itang mahina, matbud, marupok. Mas potang kay ilang masanting ating agawa. At kinipimpong kaya katang ebanghelyo ngayon o ini, may ulitan niya po yung ebanghelyo ngayon yung annunciation. Yung pangayawis na ning Birhen Maria, bang kanita, ibait ne, yung tagapagligtas na ini. At labi niya po yung kwento ngayon yung Anghel Gabriel, may padpadya king metong abalen sandang Nazareth. Ing Nazareth po, man sikat a lugar. Nakaluparetang, mas kasi sikat na rin Capernaum, yan, kaya sa aking Nazareth. Yan kitang misan, itang metong alagad. At imbang man, ibatan masanting at mayap king Nazareth. Yan, ismolanding Nazareth. Sikat bansa, niya bala mo lang masyadong taong minunlad ka rin, sinulong, titulado, tatangalan. Niya asahan mo, ninong puntalanan ng Anghel Gabriel kitang lugar ita, ala namang titulado, ala namang kikilalanan, ala namang tatangalan. Ing pintalana, o ita, sigurado, area namang kakilala. Bukod kang ere kakilala, at yupaking kaya nakana. At ini, yapi ni Maria. Takilala rin Maria ka rin. Naman kilala rin marakalatao. Kaya ba't at yupaking kaya nakana? Inyapi na niyang pugaya ng Anghel Gabriel y Maria, nuhan ka rin sablang babay nga na, mapalad ka nga na, karing sablang babay nga na, uling ing Diyos, tsuke ka, o kakapman na kaking grasya, full of grace, hail full of grace, nga na, anyapin makanya niyang may takutan ni Maria, may ligaligya, magnervous pala, magnervous siya. Biro mong datangan na kaning metong iba't king banwa, or dandamaning metong mensay, ning pamamugay ning Diyos, kaya niya pinandamaning letsyana, itang kainana anting tao, para lapitan ning Diyos, kapamilatan ning Anghel Gabriel. Niya, mitakutan niya, nabana nung kabalduganan ning pamaglapit na ngayon ning Anghel. At karin sinabi na ning Anghel, ning maging papel ng Maria, ibait ne, ing magligtas king Israel. Iba't siya king lahi ng Aring David. Anya lalo yung mga lati-lati. Bakit? Kasi Maria, Hudyo ya. At bilang Hudyo, malino kaya ilang Hudyo, paninayan din datang ing Mesiya, ing tagapagligtas, amanibatan king lahi ng Aring David. Ang niya siguro, agyangi Maria, abaya karetang sabik manaya, kimpanyatang ning magligtas, ing ausandang Mesiya. Uling kasi kimpanon ni makapailalam la king Imperyong Roma, ing Israel, makapailalam king Imperyong Roma. Anya mangarap na siguro, abe ni Maria, ing maging malayaya, ing Israel, at maging mayupayang bansa, kalupa niyang panahon ng Haring David. Iyan niyang belita na ng Anghel kaya, ing itsurang iyang may pili, para ipanganak ning magligtas ay ni, may kailangan niya. 14 years old siya mo. Dahil nyo naman more than 14 years old kaya, no makanan lakaragul. At supaking kayanakan. Kaya ba't makanin niya karagul, a responsibilidad, ing lalapit na kaya ning Anghel. Ay ba't king Diyos? Makanan ang agawa ito, ing ibait ne, ing magligtas king buong Israel. Pero liwa pa yung magpagulo king isip ng Maria ita. Ing magpagulo king isip ng Maria, aliwa mo itang maging kalupa ng Haring David. Noon ay niyang sabihan na ng Anghel, kaya nga na, ing kaya riyana, mapupus.
mi kaangganan. Maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon. Ating kayaryana, mapupus kapilan man, kakaibaya. Huling yung panahon ng Haring David, may pupus ya. Okay, ba't ini? Kano mapupus? Anya lalo yung minisip, makanano ini. Makanano yung sasabihan ng anghel ini. Malino kaya. Anya yung kitang ng Maria, king anghel, makananong malyari ini. Dalaga ko. Buri na sabihan nung ayasaw kay Jose, balama kanyang sigurong ikutang na king anghel. Nung ayasaw kay Jose, itang maging anak mi, yapining magligtas king Israelita. Kailan malino dalaga At karina pelino ning anghel kaya, lilunga na kaning banal espiritu. Lilunga na kaning banal espiritu. Huli na niti mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal amibait keka. Anya kakaibaya. King pami siping dang Jose, nya mabuing anak king sepupuna na. None kapamilatan ning banal espiritu. Makanano ita? 14 years old, ping panahon na ita. Posible ba ita? Anya agyangi Maria kini, mimisip ya, nang makanano nga nini. Anyang kaya nga na ning anghel, siguro, mangas na niya Maria kining conversation na ini. Nga na ning anghel kaya, lawin me nga na, Elizabeth ang kamag-anak mo, sabyan da baugya. Pero ngeni, kanam na na. Kanam na na. Na naman talaga, pabalo kayo ni sigurong Birhen Maria. Ing mabuktot siyang kamag-anak ng Elizabeth kasi malawot siya karela. Ala naman text. Puti naman, pag-ususulat ka nito. Anya balo yo, wari kitang misa ng Ebanghelyo tamo itang visitation. Yung binisita na yung Birhen Elizabeth, actually, kay ba't na ng incident ngayon the following day, mamirapad yung muntaking kabundukan ng Judea para lawin niya ni Elizabeth nung tutupin buntis siya. Yung metong kong isipan niya, mamirapad niya. Bang talagang may patutuanan yung sinabi ng anghel. Doon naman pagdudan. Pero maging may patunayan na talaga. Niya, may mirapal niya. Pero makanyan man, nung dara naman, idarang Elizabeth, bawugyo, may buktot siya. Pamakanano pintan Uling nga na ning anghel kene, tantuloy ang masantingin. Uling alang bage, na apapalyarian ng Diyos. O hining megpasikan lub kang Maria, o hining megpalino kang Maria, agyang nagaganap ay tindiyan, itang amanong uling alang bage, na apapalyarian ng Diyos. Kanita, agad-agad, Maria nga nang may kibat king anghel, alipa na ako ning Ginoo. Malyari sa kabut ka na ako, anting sinabi mo. Agyang king kaisipan ko, imposible, masakit, ing mabuntis kong alang asawa. Pero kita sinabi mong, alang imposible king Diyos, maniwala ako, magtiwala ako. Alipa na ako mo, nung nanong sinabi mo, yapin sanang marapat ka na ako. At kanita, likwanan ning anghel. Kay ba't niya nga papatangwanan ning anghel Maria, beti nga na huling ni Maria, yung sabihan, ganap na yung pigkatiwalay sarili na king Diyos. Anya, nung may Maria, may nayang babae, ninumoya, alayang sikanan, nilay man sigurong gelingan, para may panibala kayong maragula katungkulan na ini. Pero, yung kailangan mo itantanguna, ating Diyos, yan ang mamahala, yan ang bahala. Ketantangunang Maria, ing Diyos yan ang manigobra king Biena. Ing Diyos yan ang papalyari, ketang sinabi na, kapamilatan ng Birhen Maria. At bali po, kaya katama mo naman, yan yung panay na ning hapong ginong tangwanan tayo naman. Karing pamibiyebiyeta mo.
Potang kay kasi mimisip tamo, kalupan ng Maria, may nata mo, matbud tamo, alatang akarapat. Ang kay po patse, din kasabi ko, doktor na la, lawyer na la, at inong sasabihan king biye, balaksa mo patse makantang mga galing na la, mga biyasa na la, ala nung pamikailangan king biye, ala nung pitatakutan king biye, pero gyang pungila, akakit ding karupukanda, ingkinanda. At itipin po, harapan ng Diyos, atintangang kinan, atintangang